Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong halkabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Agaw na Biyernes. Diretso rin siya sa pan-oran-oran to. Tuloy-tuloy suspension na klase. Tan suspendido mo sa trabaho da gobyerno para sa may lugar ya underwater. Lapod wala ray kalsada mo't ya nadalan na saray luluganan. Kailangan are atagay tanang kabalagiran luganan labatlay makadalan. It sa 14 bulan na Agosto magangganoy panahon. Napadwala lamot bulan na Agosto. Pero sinsya ni atate gagimira. Awad tan ni iray kalamidad ya arapun tayo ni ada sarayan na kaplusan. Ni amay-amay sunagagawa ya relief distributions. Aliwalabat ya iiter na say
local government, walamot so iiter na national government, walamot so iiter na saray kabyangan na civic organizations o dino saray kabyangan na non-government organizations. Dumamot ni iraramay iiter na saray ang kabalag iran establishmento aray negosyante kanyan na paldo-paldo relief at ate gagimira akin at wala niran sinsiyay mangibabagay sana all. Agnira mo asabi. Early in the morning. Agnira mo asabi o talagan aglara na itdan. Early in the morning. By the way, sa kabyangan na Rotary Club of Dagupan East at ang itermat na saray panangaro relief distributions ditan at barangay Maluwod. Okay, aray kabyangan na Dagupan East Rotary Club of Dagupan East ya panangidaulo na Presidente Ramon Bautista Jr. In the same manner, at sarate arum ira ya civic organizations ya mangiitermet na sararatay relief or walaray relief operations programs dararatan or project da ya iiter damat ada saramay areas ya antaran araya at heavily affected at atiga gimira. Early in the morning. Kumusta ang timat? So kipapasan na saratay inmates aratay priso ya nuanto kasi so kipapasan daratan ada sarayang kaplusan wala kasi man sasakit at sararatan at sayang panaon at antayo lante halos ang gapoy eherhisyo agaratan na makapampaagaw yung maniherhisyo lapud sayay kalamidad. May manduay simbala at ate gagimira, yaon niya so sitwasyon tayo. Pero araya dapat kumon, so napaspasyar met, naasikaso met na sa local government, national government, or provincial government, aside panag-asikaso na saray kabyangan na Bureau of Jail Management and Penology. Early in the morning. BGMP. Basta sa jail, maraming pera. Early in the morning. Wala rin maninegosyo mo ditan. Kabalo yan. Tasibol so alak, sibol so sigarilyo, sibol at ati gagimira tay tukamaniratan niya igaganggan naloy, pero araya at napipilay-pilay, pero los venos. Early in the morning. Okay, dyan daw sa Pusurubyo ay malakas daw ang ulan, sabi ni Kib Rolyan Tan Perez. Ang taas na raw ng tubig. Early in the morning. Okay, ingat lang ha. Baka nanunang ng yuraratay karayan, ilog, at malangoy-langoy kayo ditan. Kung sabi kayo dya, Pantal River, no si kayo at naiyagos. Singasamay kabandaan mid tanay. Ya abayag lang anapunda, siguro mga 2 bulan, ya nababalang. Nan anang nangda, tatay gagimira. Kapal dola ba lamay, laman tunya ayo. Walalad talagan state of decomposition. Nagkailaloan, ya nisingat. Kanta, nanta kasingatan to, ya agla abayag, ya limutaw.
Siguro no napalpal wala ramay lamalaman to insan limutaw. Kanya na manalalwa kayo ni actually amay-amay so nanunang ng tayo social media ya panawagan daw wala may nan sarili mo abok ya maong ditan da nalmudatan da barangay Nilintap San Carlos wala may sakay ugaw ay kaiba to su nanay to or ba ito amay ina at si katuma may naatake kunda da luganan yung batik da hospital inatoy man so ina or bae ama ugaw ang gapoy hanggang kaiba to kanyan na nanunang nang irarata niya ipupus da social media kaya no so pare making kabat kumunod sa haratan untulong tayo natan so panaon na talagan na pangiter na sararatay tulong kailangan tayo empathy, aliwan apathy, aliwan indifference na ibaga tayo wala akong pakialam. Hindi, kailangan nating makialam kapag ganito na sitwasyon. Early in the morning. Okay, pantungtungan tayo so relief. Maya-maya, may babagak lanti, may premise kulabat ng niman, at maya-may nagagawan na relief distribution kada balay, kada barangay, atan at ibubunog. Nung nangyo rarata ibubunog data. Balbalag irepundo aaproprietunda parad sararatay calamity fund. Parad sararatay calamity fund. 5% sa tay budget at atay gagimira. Pigara bilbilang. So budget mo at 1 billion, 5% tutan ay balbalagla, di ba? Balbalaglatan. So pundo tutan. Nangyo jad karakol na saray mangiiter na sarata na tulong malapo ad national government malapo ad jad provincial government malapo ad local government wala ni so iiterda malapo mat ad barangay wala mat iray inappropriate dararatan pundo para say kalamidad. Para da kalamidad. So, nang yung maong, tampiano naani at agni manaya ni bunog, may inappropriate dan na pundo, wala lararatay mangibubunog, at baka saan tayo si katulaman. Si katulaman. Duma may manlalapod national panamaglay na DSWD. Dumamet sumanlapo ad local government unit. Dumamet sumanlapo ad barangay. Kanyan ang gapula dapat sunarengel tayon manrireklamo ya sararatan at aganay dan o dino pinili. Early in the morning. Dan dapat kasi no agama nunong itan, no kulang iraratan, dapat no akawat kala at sa may relief, yan ang lapuod national, agyulara iidan na relief yan malapuod local government. Itoryumot ada sararamay agni akaawat o agni akinabang. Tan, nung kukulang ni tan, wala ni so barangay, di ba? Dakdakel. So, naidan, alawan sa may, akala kalalantid DSWD, makala kanid LGU, makala kanid probinsya, makala kanid barangay, agay butlatan, ya karakuloy. Da karakul na sararatan ya rilip, ya iimbak yayatul da bilbilang, abong da, baka unlurag nita abong yun bulatla na sararatan niya rilip. Early in the morning. Baka untungging. Wala raton ta na may untungging may umbangking may abong da at karakol na rilip, tambula lang sa baton. No ikakarga da.
da sararatay kababungan da. Kanyan nagtayo dapat may greed. Kalon tayo raratay kin. Kang kasamol tayo, ingkalamang tayo, o kalon tayo raratan. Kailangan, no, kinabang tila da minsan, i-share timot da sararatay arum. Early in the morning. Pero sa pangkalawan tayo, akidot na wala niran siya, iraramay manalagar. Manalagar at sakay Poncio Pilato, sakay politiko, ya aya at singa aliling mo may beholden, irarata na tate gagimiray constituents da, araya totoo da barangay, antayo may singa sepakanang nanda at mampuk puyabol. Iray totoo. Aya si katuya so gagamit doon niya singa pantatakir. Pantakir at ate gagimira. Si katuya gamit doon da. Ya pantakir at si katiran na mamairap pilay. Ya dapat at beholden tayo at sikara. Kailangan tayo we have to succumb to their whims and caprices. No, anturarate gabay dan nagawa at untumbok tayo, talimukor tayo, mampupuya untan. So gabagabay dalagin nanunengneng ada si katayo at ate gagimira, ya panlikutan na say sarayan na politiko. Ya nagagamit dalaya. Untalan na panangampanya, pangkanaw-nawa da. Early in the morning. Hanggaman untan, amay-amay so ipapalapag iran na executive order, directive, or law for that matter, wala ray subul da sararata na tate gagimira at yatay ipallo, di ba? Anti-ipallo. Hanggaman untan subul, kwanda, agdalaratan italtalot. Agdalaratan italtalot at ate gagimira. Nang ninyo la, singa sararatay masyadong sip-sip administrasyon, aray kongresista. No, nababantay ang kulantiman so ipapalapag ng Congressman Luistro. Wala ang AX kung hindi dahil kay Speaker. Wala ang tupad kundi dahil kay Speaker. Wala ang solo parent sa amin niya klase ng programa purpose kung wala kay Speaker. Aratan so pangisirayo da kabaluyan ang kapulabatla so yung bagadan yung mga relief na yan yung mga tulong na yan ay nanggaling din sa inyong buwis. Galing din sa inyong buwis. Agdatan ibaga, kabaluyan. Singa sa igawon datan, singa utang na loob mo ni, ada sikara, danda ka na rilip, yaamay interdad sika, nalapulan lamang, at sa may buwis mo. Early in the morning. Balbahalaga kalukuan, Kwartam iman. Ay panamaglay na pambabayar mo na bis. Pero, may kakasi ka, ya may karaw, may kakasi ka, ya may pila, sampag tao, ya alagar mo raratan, so politiko na mampabida, ya araraya singa, akautangan mo'y balagalinawa. Diba? Makapa-insulto. Kabaluyan. Kanya naman minsan, idayo ko raratay opisyalis na baloy, yan namang ibubunog ira na sa raratay stab or ticket at ang gapo at ati gagimira so lupang ngaran na sa rarata na politiko siya kakargalabatlatan galing po sa inyong buwis. Wala so anong nangkon na ticket, stub. I-plus mo pa dyan Engineer Nixon Dacal, El Presidente, video tayo, wala anong nangko yaatan claim stub.
Antoy akakarga da satan ya claim stab. Ibabaga to ya enlarge mo paman. Yan. Mula sa buwis ng mamamayan ng Kalasyaw. Para sa mabilis at maayos na relief operations, walay claim stab, pero ibabaga to ditan mula sa buwis ng mamamayan ng bayan ng Kalasyaw. Untan ira dapat, tapyano, angga po raramay tatawagan tayo na pantakar at sika. Angga po raramay tawagan tayo ya watang kan tanawon mo ya utang na loob iraratan ya inter-Iran relief operations tanal lapulan lamang kwartamitan. Kanyan na anggan natan da sarayang kaplusan tuloy ni suuntan ya relief distribution da bitlan na baloy ya second wave la I think. Man second wave la ya kadines. Man second wave la. Ya agnira nan declare na state of calamity. Under the state of calamity, so abitlan bale, ang gaano anong nang tayo ya, heavily devastated. So abitlan na baloy, agnira, nan declare, tawalan nira, so arom Iran resources siya na panalaanda, tandak dakelmat, iray untutulong. Antam numaungkan leader, tan antadaya, nanuneng ng daya, amin iraratay tulong at uunla at totoo. Ay dakdakel son tulong at sika. Ay pero no, ang itor iray tulong at sika at siya bibilang, wala ray relief, malapo at byuk tao, ya imported iran dilata, nasalatan iman. Nasalatan iman. Nubilbilang ang itor ira nasamay dilatan especially processed American meat. Kwanto especially processed American meat. Ama may tatawagan dan spam. Natan mali itong binigay. Kasi spam yun. Bakit mali ito? Maling manaya. May nawat to dati gagimira. Early in the morning. Kanyan mali. Wala ra untan. Salatanda. Burikiunda. No, wala ra si masabi raramay ulos. May imported wool. Ay nasalatan iraratan. Nasalatan na tati gagimira. Agawala raratan. Sararatay. May taypunyulan dalam bungat. Di ba? Wala rin abalang iran imported goods. Early in the morning. Anyan nung nanuneng da, ya untan so kamaong na sa kaya leader, amay-amay so mambolunteer. Ya untulong, amay-amay so mambolunteer. Ya tutuon na mila at sararatan ya relief operations. Singa ingin fiesta. So nagagawa, manlikot tira, karakol na sararatan. May tuuyo na singgurya, untulong. Kabaluyan, singanatan. Karuman man mo, so pangiturda, nasaratay family food box. Ya manlapo DSWD, ya aya, ya talagang anggapoy natilak, ya kalasyawin nyo. Wanan Mayor Patrick Karamat, tadirik taed tuo, ya itor iraratan, tananang mo so sitwasyon at pasan, ya kawalaan da. Early in the morning. Siyempre, priority, iraramay waman at evacuation center. Idan iraratan na prioridad. Ta siyempre, agmat iraratan na unalis, no alawan talaga na flooded. Imay barangay datan, aluuban lay kaabungan da. Iwan ko lang kay Tata Angeles. Si Tata Angeles, kung hindi na ata pumapasok. 2 araw, 3 araw na atang hindi pumapasok sa kanyang pwesto dahil baha ang kanyang
inuupahang bahay at mataas yung tubig, hindi siya makaalis. Early in the morning. O yan, kailangan iraraya. Katon, duman-duman, ibagam, ya talagan araraya ya tulong ararayan suporta nalapumot lamlamang ed kwartayo. Galing mula sa buwis ng mamamayan. Galing sa inyo. Tapi wala kayong tatanawin na utang na loob. Tagagamit yung datan natan ay for their political mileage, political aggrandizement, or political interest. Gagamit yung datan natan. Misasalabat niran, sayaw-sayaw rin. Samantalang watan ni may problema, atambal la. Kanyan mainumay, mainumay. Manrireklamo tayo, dahil dudulap tayo, pero no eleksyon, natata pa lang kayo. Katutan, subalaga problema. Pero Los Vinos, you have the government you deserve. Early in the morning. Walang tilay 29 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Wajani, supakabat malalapod saray manangantabay. Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare!
Kabigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palito na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ, E88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJ, E88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Trenta-cinco minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Tatawagan mi pa so kakanayon. Aray kakanayon, kabalos-balosay linawa na Carlito Lito Bandong. Ipapakabat mi ya birthday to Sayan Agaw. Happy birthday. Only in the morning. Ganyan watala. So may pangitatarya ng Sarlo Gonzales, Buds Vidal, si Stephen Ibaristo, tan si Edison Ramos. Ya araya kwanda ang gamanuntang kuno at delap da sararatay pasenda unsabi kwanda sutulong at kinan Lito Bandong. Happy birthday ha! Only in the morning. Happy birthday mat at kinan Rolando Cabal. Pero sa ikwanto alalaram yung maong sudanom mo dya si kami kwanto ditan pugulasip or lasip grande. Only in the morning. Hey, talagang unta nawa. So, may tawagan tayo sitwasyon sarayan na kaplusan ya tayo motlante na control tanalabanan niya nature. Pero walay mensahe tutan. Walay mensahe tutan na tatay gagimirakit nagagawa iya unyaran na klasin na kalamidad unyaran tawagan tayo catastrophe. Malala pumot na lamang sika tayo raraya. May sisingilan datimot la untalan na kapag pamaulyan tayo panasikaso sa environment tayo abusun tayo rarata environment tayo laut saraya pamuputot-putot na kakiwan ang gano untalan na century trees lararatan 100 years lararatan nya kakiwan nya balbalag lay ni tulong to panabsorb
na carbon dioxide, panayaman na sararatay habitat na saray kintayo at tinudural tayo raratan. Mas lalo lalamot ang gapoy o kaandian na disiplina da panagbantak tayo na say basura. Sikatutan. Kanyan agi ibabantak tay basura yun. Lararatay basura yun na politiko. Araratay basuran na politiko. Agi uraratan ibabantak. Tanggano agilara gabay, agi uraratan ibabantak. Akin, tanim bantak uraratan, umpawil ira at sika tayo. Early in the morning. Ayan, isinukmulatan, i-archives mo la, agmura ibabantak, kaya labat la, so unsolicited advice. Ay, malapod saya na programa tayo, saya magtaryong lingkor. Dyan paborito yun, istasyon DWGE 88.1. Araratay politikon na ken insatiable yatatawag ng tayo may walang kabusugan ay nako no satay calamity fund at takawin mo ni burikiin mo ni pangkwartaan mo ni ay nako tula kasi so pag nasagmakan mo o pagmaliwan mo. Tan tayo, unyaran klasin na pipasan, walay nanang nang dalalamot, akanang nang lalamot ira na oportunidad. Pero Los Benos, dakultan. Nanunutang ko lalamot lanti, si amigo tayo, dating kapitan na Ninoy Siapno. Mabilay nitan, teputan nyo, no kabkabatan nyo tan, nansikatoso ng kapitan ng saman. Nung nyalaran na sitwasyon at submit la na sa liquidation nanang da kuwa balbalag so discrepancy akinoy kundat si kato si kayo ang alo kayo bulas 800 to 1,000 so presyo akin balot iramay arumoy unabot od 1,000 to 1,500 ay makaimis labat si Kapitan Ninoy Siapno at Ate Gagimira. Pero kapag ito ibaga, understood laman, wala la. Nung sinasama, ibabaga ng Armando Macob. Inta sa interdaya imported iran na sardinas. Lala po tulong na biyok tao at spam. Salatanda na sararatay aroma sardinas. Antipagmaliwan to, di scam. Kwanto? Scam, aliwalan spam. So, naawat. Tayo kasi wala rin kontak dalararatan Wala rin kontak daya suppliers. Pantutong milabat na karuman, di Batman tan si Rubin. So, ay babagan na relief distribution. Babagan tam idol, kanda. Walay kabkabatan min unya, kanda ya say kontaken to, ararayay barangay kapitanes, or wala rin kakontak tumot siya mayor. Si katulan namin, so makaulay mang process lang sa atan, say budget to bilbilang ya inappropriate at barangay at 100,000. Basta, say butang to, wadya, trabaho untula namin, gawa tulara ratay purchase order, gawa tulara ratay resibo, amin la, si katula namin sumang process, isubmit tulabat lamay ng kapitan kuwa no iner sa pangisabitan dararatay untalaran na ditawag to saya may alawan reimbursement mo titawag na saratay expenditures saraya so kabiyangan na relief operation walay kaltas danitan. Early in the morning. No atan ni. So panggalawan mo, may galawang pakinabangan mo at pundo kalamidad parad sa totoo ay nako. Mabilay ka ni bibigisin da kala. Early in the morning. Hopefully na konsensya kimot kumun. So, mangikikitilang bungat. Sa ikwanan Ama Tony Hernando, kwanto, good morning, idol, kapsat. Kulabi lang may area,
antes na distribution na relief o dino ayuda, manalagar kayo ni pigaran oras at putang na agaw o dino uran anggad isabi na politiko pan pa-picture ni pian walay publicity. Alawan sa talabat ingan. Alawan sa talabat obserbasyon na Sir Tony Hernando. Alawan sa talabat. Mansalita nira, mga mandiskurso nira, no, agkwanta, no akin, anto kasi, so, kindad saraya, may panurgasa man dani, no, bilang iaratan, klasin na nananang ng dalaya, akutul laray totoo, mipipilan atalum lara danom at paalagar nira, isa nira mandiskurso. Early in the morning. Pansamit anda. Katulantin na utang na loob yulanti. Sararayan na politiko. Good morning, met. At kinan Edgar Tanzeriza. Ditan Mangaldan. Ya walara kantina daratan si TC Orlanda Aki. Tan sinistor na Maramba. Ditan Maramba Kantin. Amin laya, dumurungal tayo sa raratay sari-sari store, kantina, inorme kolaan nyo, laulad kaabungan nyo, at maabig kabusan si kayo, si Sarpatani, si amigo Lito Ranges, ditan, Macador Market Kalamoria paluri katay yad sakripisyo damutay alas 2 na palbangon abangon lara lalara dya dagupan awit dalara tay ilakudara ditan malalakurat na da Macador na saray pinata siya baboy karadi paring Dani Caldona laraya si katoy sakimo ya supplier tan si Lito Ranges itan mat malimkas aray dumurungal tayo itan Santillan Protestant tan si kagawad Joel de la Cruz tuloy ni so bola sayay small town lottery. Early in the morning. Nutang ko lamang. Atugkik. Apunting may tinayaan na karuan ng Robin. Babantayan ko wantataya karuman Danipo. Wala may numerom. Sa ipaway at 24-26. Ito may numerom. 27, 26. 24, 27. Dumamay tinayaan to. 24, 27. Si Kadines. Kasi legal Legal mo may tinayaan mo, di ba? Legal man. Legal. 24, 27. So, tinayaan to. Sa Pimaway. 24, 26. Anto manoy. Tumboy. O bakla. Babae sometimes lalaki si rin, Early in the morning. Atugkik, pigamain tayam. Okay, timama ka kumun na 32 pesos, 32,000 pesos, so timama may salasusto, namutanay. Talagang sa swerte, simabi. Pero, malas mo, sinasiga, Husilito, si Kajuwe, intagar kun 5 bagyo, naagaw na Biyernes. May inalagaan to numero to. Ya 21, 29. Bayag to ninalagaan. Tatayatan, 300, 600, kalagan to. Pimaway, wala kami bagyo. Nga po, aperde, abalang na ibong suswerte. Early in the morning. Pero ata, STL, dyan probinsya, anggad natan, pangkukulkulan nitan. Pangkukulkulan nitan. Wala ninsinsay, manggagawa na saratay pulaing to,
in the guise of pabingo barangay, pero waiting ballot so mechanics to tan operation to. Early in the morning. Roberto Nimer, tagal na nating hindi nakapag-rides, ano? Okay. Good morning, Matt, kay Nikki De Vera. Greetings mula kay Tata Angeles. Aray kabyangan nasa Team Obul. Imbitado kayo kuno kuanan na Carlito Bandong tuloy sa okasyon. Tuloy kuno'y okasyon na ani rain or rain. Si Raul Tingko akain dyan sa lawak na imbag nga sa paking kaapo. Si Rodolfo Fernandez, si Lawrence Stonebridge at Watan, so greetings to at kinan Lito Bandong tan si Atong Remo. Don Ramon Bautista Sr. ditan at Manawag tan R1MC respectively. No mambilang wala ray pangkaukulan nyo tambal aratay doxy cycline saragyo so mikaraw sararatay respective barangay tawalay pundo para sararatan walay pundo para da medicine laut-laut sa rekabyangan na senior citizen 1% at budget ng barangay intended tan para medicine sa rekabyangan na senior citizen. Walamot iray tambal dya istasyon abay paborito ko mahal ko program nasa istasyon na tatay gagimira. Laki la ba dyan? Tanang nang yuraratay tambal yan ay rin nausaryo sa ratay maintenance yo. Early in the morning. Joint project itan na R1MC panangidaulo ng Director Joseph Roland Mejia tan DWGE 88.1 paborito ko mahal ko. Early in the morning. And siyempre, dyan tulong lawas mat ng amigo John Ray Bautista. Good morning, kinan DILG Officer Lieutenant Bali na mga dan, Madam Marlene Lagipo. Si amigo Architect Jun Gutierrez Lieutenant Calasiao, likewise, kinan Architect Magzano. Si Noel Mejia, kwanto dyaay at magano basan ta atabunan la mo. Okay, si Belma Munar, si Brother Salde, si Jamie Bibi Torrio, Rodolfo Fernandez, si Kibong Perez Titan at wala may barangay Tudtanay. Panaga Lawak. Niknok Tolentino, underwater na siya. Ditan barangayo, tayo, may-amay so aga makakaurong natan. Lautlad sararatay tagatan barangay Herrero Perez ditan integrated school Mayumbo Alarm Sudanom Servando Palma Delenor Sagaray Fernandez Pasawa JM Ballesteros si Joan Robosa si Annabel
Tolentino Bugayong, Benedict De Oro Dumayas, Lynn Coronel Nel Baniked, si Ernie Quizon ditan ada Mangaldan. Kumusta lang sitwasyon ditan? Kanayon ada Mangaldan. Si Christy Cantago, si amigo Ernie Pakistani Lanillo. Kumusta tado pisinam? Alarm sudanom downtown area. Kanyan pigay agula nagamakaloob. Arami grupo ditan SB session ang gapo. Ang gapo'y session niya lanang. Nasaray grupo'y ubul. Romeo de la Cruz, si Armando Segundo, Romy Sabala, Rinan Kalaonan, si Noel Mejia, kwanto natan so pangiter na ayuda jad bunuan gusot. Sigurado walay pinili lamat. Dating gawi nasaray manuuloy, lapod walay kulor na politika kwanto. Agkabalot mangisusumpa, agka mangisusumpa. Taka natutul at sararatay panagsumpam pero alag, agmutang gagawon takasalanan tan. Agmura igagaam, idasal mulara igan, yawalara da maong kipapasan, idasal mularan na pusol irad sararatay relief. Kanagaman sakit sa Augusta. Si Mario Ico, condolence, condolence insan. Balitaan ko ni Natili Antilili, Yung rehidor, yanapnoy alipunga lapulantid dula palanang abong tunya ditan barangay 1 ditan City of Intramuros. Barangay 1. Profesor Edel Abalos, si Mangputkan nga nagapod day Singapore. Nakita mo dyan impose ni CJ, native nga manok kano. Ay naimas tata, ata native nga manok, no kasto nga pa nagtutudo. Si Jerry Lara, si Boboy Kokyay, agmat makapaway, taasugat so salito, di na itda, alapo da tagay sudanom, agtuanang nang may, akapawaya balakyang, asugat. Renato Jovellanos, JJ Gambua, si Nanay Ising, tan si Kuya Jimmy, kwanda ditan Maramba, kantin tanditan magsaysay, Malimga sa market. Napulyon nating lahat, napulyon ko, Gina Calyanta, JR Mamaril, si Rak Galang ditan Chicago. Kumusta ka Rak? Si Maxi Soles, si Jerome Antinorio. Si Hermano Robert Omangay, good morning. Salamat, tanal mumuwak sayang programa, sayang istasyon. Si Mayo Evangelista, si Brother Mayo, good morning. Kumusta tan South City, San Francisco, California, USA. Ohoy. Enjoy, Si Dr. Ed De Vera, wamamut manaya. Ed America. Nalmutumay kaanakan kon si Ivan Kapoli. Si Ronald Arsadon. Alarm ni kwanto. Si Kagawad Ray Calderon. Kumusta la? Sumpal mulan na hakot iray karakal na basura. Oscar Dolorvente, Jima Sibayan Busto. Kagawad Manuel Olera Labsan Jr. Nga pula may bat and balls, soap number 5.
Glory Sanchez sa Maramba, Ayong Bugayong, si Mel Solweta, sa ikwanto jaay, idol, walala manayay field reporter ya mayor tan vice mayor jad Dagupan. Kwanto andi, aliwaran field reporter, vloggeris iraraman. Morning, Mila Melendez. Agawad Merna Esteve Servisyong Mabilis. Si Precious Heart, si Sophia Mamaril Matias, mangipaagos kamot at sararatay sarisarin na siran na nanaala eda pasiking o saray si Elmer Dumagas, Rafael Mangalyag, si Cora Kisada, si Merly Nicolas, si Dina Mina, si Ail Canduna, si Iay Calduna, Adulap Kabiladja at St. Teresa Road, Rizal Extension, kuan ay wala man subagyo o hangga po, basta walay high tide, talagang nasasalinap kayo danom. Irenyo Velasquez, si Rom Idades, Victor Castro, Mila Shapno Gomez, si Cesar Patani, Remedios Sapiera, Remedios Mendoza, si Joe Perez, Dong Tulyao, Rapi Marinas, si Miriam Bulataw, si Madam Dina Pereira, Ana punto'y bae no inerkunay na karto takada dulap at nababalang o kada bagyo ang kapudya. Okay, Maria Rosa Castres ditan da Taiwan. Remedyo Shapdo Nestor Maramba. Agaylay Karakultuyar, Ima Alipio, si Meli de Guzman. Nga pulay malaom yung oras. Lagpasang kulay oras ng Kuya RJ Jimenez. Lik na ay baloy. Talaran na nyo Kaiba ka technical side si Engineer El Presidente Nixon Dacal sa amigo yo your one and only in the morning mangibabagay Diyos tiyag nginapo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy room,